Pa s obzirom da sam u ovom poslu, tako da kažem, preko 20 godina, otprilike 22, ja mislim 23 će biti ove godine, i da sam veći dio toga, skoro 20, radila u Vijestima, a posljednje 3 sam u Pobjedi. Najponosnija na sebe sam u prvom redu to što sam i dalje u ovom poslu. U tom smislu što vidimo da veći dio kolega odlazi odavde, ide ili u PR-ove ili u savjetnike ili se već bave nekim drugim stvarima. A nije lako biti toliko godina ovdje i onda sam ponosna zbog toga što vidim da mi i dalje taj novinarski nerv drži i ponosna sam na sebe zbog toga što sam i dalje ponosna kad mi na naslovnici izađe ovaj tekst. Ponosna sam na sebe i što sam se u zadnje vrijeme opet vratila pravom novinarskom poslu jer sam u jednom vrijeme više se bavila nekim publikacijama nego što sam se bavila pravim novinarstvom. Najponosnija sam što bez obzira na to gdje radim i za koga radim, od koga primam platu, uvijek radim za čitaoce i za publiku. I mislim da je to ono što mene lično čini najponosnijim kao novinara, odnosno novinarku, a za ovih 20 godina stvarno je bilo dosta tema i priča s obzirom na to da sam prešla iz redakcije Kulture pa u redakciju Društva pa se bavila malo i uređivanjem i publicistikom i sad sam ovdje urednica Društva u Pobjedi trenutno. Tako da mi se te dvije stvari možda negdje i preklapaju jer jesam ponosna na sebe sad i kao urednica mnogo na teme koje smo uspjeli da izguramo i koje su stvarno rezultirale sa nekim konkretnim primjerima i promjenama u smislu da nakon nekih naših tekstova se desilo to da se ili promijenio zakon ili da su ljudi reagovali, da se desi i dan danas to kada mi objavimo neku priču da tipa iz zdravstva da zafali lijek, da se taj lijek volšebno pojavi, odmah ga ima sjutra, ili kad smo se bavili ne samo mi u Pobjedi nego i druge kolege trikaftom, da se ta trikafta sada dala toj djeci i ljudima kojima je bila neophodna jer je to užasno skup lijek i nije ga bilo moguće naći u Crnoj Gori. Tako da su i te nevladine organizacije uz podršku medija uspjele da ostvare svoj cilj. Uvijek se osjećam posebno ponosna kada imamo neku priču koja je dobra, kada zagrizemo za nju i kada nećemo da je pustimo do kraja. Onda čak i ja, evo, ako lično se bavim nekom pričom, razmišljam, Bože, je li ovo sad dosadno čitaocima koliko ima nastavaka, međutim ako ima nastavaka i ako mene drži taj nerv i ako vidim da i čitaoci reaguju na tu priču ili ako vlasti, nadležni ili bilo koga se to tiče i dalje reaguju na tu priču, ta priča još uvijek nije ispričana nego mora da ide do kraja. Tako da su mnoge ti priče iz zdravstva, iz ekologije, iz prosvete rezultirale sa nečim. Evo sad što smo imali jedan slučaj, taman prošle nedelje se, ja mislim, dogodilo to. Mi smo pisali o, recimo, žrtvama trafikinga i onome čuvenom skloništu. Konačno je krenula promjena zakona u smislu da ljudi koji budu vodili te kuće skloništa budu licencirani i da ne smiju da imaju nekakvih prekršaja, da nisu osuđivani i tako dalje kao što je bio slučaj. Ali u svakom slučaju mislim da sam najponosnija na to kada učinimo dobro. I još jedna stvar za koju jesam ponosna, a na koju jesam ponosna je to da nisam bila demantovana. Nije mi nikad niko rekao da lažem bez obzira kojom se temom bavila. Mi toliko posla imamo i ja sam već duže vrijeme u novinarstvu, napisala sam toliko tekstova i negdje mi novinari često i zaboravimo koliko smo uticali, koliko smo pomogli građanima dok nam oni to sami ne kažu. Tako da, eto, ja baš ne mogu da se sjetim svih nekih primjera, ali evo, pao mi je na pamet jedan od ljetos gdje je jedna firma, jednostavno radnici nisu mogli da prime platu 4 mjeseca, čisto zbog neke birokratske procedure, odnosno bio je potreban samo potpis ministra, on nikako nije stizao, tako da, eto, mi smo samo malo, odnosno tekstovima smo malo pogurali to, tako da su radnici dobili plate i negdje se u tom momentu bila ponosna, osjetila ponosnom što sam novinarka, a bilo je tih stvari i ranije, ali eto, kažem, opet toliko tekstova bude i toliko se stvari izdešava i tek kad ljudi
negdje mi zadovoljstvo bude kad me neko zaustavi na ulicu i kaže a vi ste ona novinarka, vi ste meni mnogo pomogli sa ovim što ste pisali, iako se možda ne odnosi na tu osobu, ali eto, jednostavno i ona se našla u tome i mogla je da krene u rješavanje svojih problema zahvaljujući nekom našem tekstu. Mnogi ljudi koji vole radio u prilici su da me slušaju, pa je tako jedan komšija mog dobrog druga iz Pipera, odnosno iz jednog sela u Piperima. On je 24-časovni slušalac radija. I to tako traje već decenijama, to je već stariji čovjek koji je pred penzijom. Zanimljivo je da on nikada ne gleda ni televiziju, naravno portale, internet, to ne postoji za njega i radio kod njega u njegovoj kući zaista radi 24 sata. To mi je naravno pričao moj drug i on mi je tako svakoga dana, odnosno kad sam ja osmijenio, on kaže slušao te moj komšija, bio si jutros. I on je tako često preko njega meni prenosio neke sugestije, komentare da bi to moglo ovako ili onako. Bilo je tu i nekih kritika i nekih, ne znam, nekad bi me i pohvalio, mada se to i ređe dešavalo. I onda se desilo da mi jednog dana moj drug kaže, kaže, mom komšiji se radio pokvario, već nekoliko dana ne sluša ni tebe ni ostali, inače da dodam da on sve moje kolege poznaje po glasu, dakle sve nas. I meni je to stvarno značilo kad mi drug to kaže, onda sam se ja nekako trudio da budem što bolji, što uvjerljiviji, da taj dnevnik napravim što bolje mogu, jer sam znao da me makar taj jedan čovjek sluša, naravno sluša me i više ljudi, nadam se. I on mi je tada, da se vratim na druga, rekao da mu se radio pokvario i da on već neko vrijeme ne sluša radio i da nema pojma ni o čemu što se dešava u svijetu. Kažem već, ne gleda televiziju, ne čita portale, jednostavno to ne zanima. Takav je to ljubitelj radija. I ja sam rekao onda ovom mom drugu, sad ćemo da uradimo jedno iznenađenje, otići ću ja, kupit ću radio aparat i mi ćemo da odemo i da mu ja poklonim taj radio, da mu ga odem u selo, ti i ja, i da mu ja to poklonim. Znači, on mene nikada prije toga nije upoznao, znao je moj glas, ali mene lično ne. I ja sam kupio jedan radio, mali radio aparat, skromni, ali čini mi se lijep, simpatičan. I onda smo otišli jedno veče, to bilo sumrak neki, i pokucali smo na njegova vrata i on je otvorio i čim sam ja rekao dobro večer, dobar dan, ne sjećam se, ili zdravo, nije ni bitno, on me je odmah prepoznao i zaista je to bilo jedno njegovo oduševljenje, samo kad je čuo taj moj glas. I još kad sam mu pokazao radio koji sam mu kupio, zaista je čovjek bio oduševljen, mogu reći baš oduševljen, a i ja sam bio, baš sam bio srećan zbog toga i tako, Bogu mi, do duboku noć mi smo slušali radio Crne Gore. Šta ističem u suštini? Što sam za svih ovih 15-ak i više godina ostao nekako inficiran novinarstvom i to izdvajam kao neki ponosni moment u tom svom radu, inficiran tom željom da interes javnosti treba da zna to što treba da zna, da prenesem kvalitetnu, pouzdanu, provjerenu informaciju, pogotovo u ovom vremenu danas gdje je dosta dezinformacija, poluinformacija, ali onoga što je mene posebno onako nešto strah da kažem, gdje se urušava negdje profesija, to su te informacije koje se plasiraju za interes pojedinih struktura, političkih, ovakvih ili onakvih, gdje se potpuno gubi ta negdje naša misija. Eto, da kažem, da zaokružim misao, to je negdje ta moja ponosna crta bavljenja ovim poslom, ali eto, kad bih već možda i izdvojio neke priče, možda neki serijal tihih heroja o tim ljudima koji su mnogo bitni za zajednicu, koji smo radili, pričao o jednom čovjeku iz Nikšića koji je hranitelj 4 Roma, gdje sam radio dokumentarac o tome, i jedna je, da kažem, neka priča istraživačkog karaktera koja je trajala punih 5 godina o jednoj starici iz Nikšića koja se borila sa sistemom da dokaže da nije krala struju, i na kraju je dokazala, a ja sam bio uporan 5 godina da pratim tu priču i da zaokružimo i stavimo tačku i kažemo da ona nije krala struju. Pa kada bih mogla da biram ponovo profesiju, to bi bilo novinarstvo. Zašto? Ova profesija ne nudi lagodan život. Ova profesija nije lišena stresom, naprotiv, imamo ga na pretek. Ova profesija ne nudi ni beneficirani radni staž, a ova profesija nudi neke trenutke koji su neopisivi i te male pobjede velikih ljudi su za mene posebne. Najponosniji moment koji sam ja osjetila u svojoj karijeri
jeste kada sam beskućnika koji je živio ispod drveta u jednom improvizovanoj kućici uspjela smjestiti u topli dom. To je posebna emocija i to je nemjerljivo. Ne postoji nijedan mjerač koji bi izmjerio moju sreću u tom trenutku. Ne postoji nijedna banka koja bi mogla smjestiti sve to moje bogatstvo koje sam dobila tom pričom u svoj trezor. To su stvari koje ostaju, to su stvari koje vas obilježavaju. Također ponosna sam na emisiju koju sam imala Mali veliki ljudi, koja se isključivo bavila sudbinama i životima velikih ljudi, također i njihovim talentima. Znači nevidljivim u principu ljudima, nevidljivim ljudima trenutno na TV ekranima. Ono što bih posebno naglasila jeste da moramo uvesti male ljude na velike ekrane, pokazati njihove priče, osvijetliti njihove probleme, osvijetliti nevidljive ljude, omogućiti jednom običnom čovjeku da pobjedi sistem. To je ono zbog čega sam ja konkretno u novinarstvu i što sam ovdje. Jednostavno smatram da pojedinac može da mijenja stvari ukoliko u njemu titra želja za promjenom. Jer jednostavno na kraju što nam ostaje. Materijalno bogatstvo ne može da stane u 2 metra, a ispunjenost traži svemir da se u njemu baškari.